Oh, ti sa monte non men. Oh, age la papa. Nek pose men. Ou gen la papa ti yo dia? Ah, m'a bati yo dia. Age ble men. Nek pose. Ouais. Pas même papa. Mwen cham la matin, ou konnen nek pa marche. Ça chou même, ça regle. Ah, konnen nek la kote madame. Ah, madame monte la peine sorti men. Ouais, m'te chay. Mwen chale matin la men, ba fanye la men. Comment pa gen manje la nou? Ouais, madame monte la manger ven bati, gen manger la men. A men ja, ba mwen ti manje parce que dem matin la mboko pranye la nou men. Ah, mais ma chay manger pour men. A men ale nou. Ah. Ouh. Oh. Mais men no big man, dis so la men. Ouh, matin men nan la ria la yo. Mba fanye men nou men. Men la men, dis so men. Ouais, m'te chay. Eh, e pa pou men nomen ekon moun men? Depose la. Ah, eti moun ye. Depose. Eti moun ye. Non moun chelo el, sa va Non, bati moun men. eti moun ye. Di ba respecte ekon moun men. Eti moun ye, ou meti de nou men. Mwen ja mette le wanda, mette wanda nou chay moun nou men. Mette wanda nou chay moun. Ah, ok men. Mette wanda nou chay moun.